Oui, c'est des تولي انت كي 5 نوغال دالا مادغورس سلطان او غليس ثوالم تي كان شحال تيكال تيكلتا فين يشدنا قبوش كي بعرف يتسدس قطر ثللت فيدراليث نعطي دوكلا ثندالت فوتبول يتوسن اسم الله فيفا يتوقفوا مسلاي فلاس وكاين النافذ بويشبان كاين صافي كتسكوا ساكنين يدنيغ بلي غاتسيا ثواغيث خاطر ثان الجزائر تسكي ديال لاكوب اغاب دي 2021 دو اونفير نعطي دات كواسايا في الوحده ثم قاحات يكون تربح لاكوب اغاب ازمر حد فرنيك ديال الجزائر فرحان سوا نشتاكير اي كومبري دي تيزيوزو دي فكايث يتمثل قبائليا يضغاد ونشتاكير او غليس سلطان يخمد ديون وماكراد نعم بوست وزاليس دي فيسبوك ينس دا كان يفكاد دا شو نسبة بونشتاكين يجان لانكونسيونس القبايل بور ارمي اوغالن اتفيتين ليكيب الجيريان كي شامبيون عرب يعني يكون يتواخد من اما كي يروح يهود يرد فنشتاكين افاشو ديال اللوم دا جاكاد نزايد دساسيني السلطان ازفلك أزولفلك درشيد أزولك في ذاك غدي يسلن ثانميرث يثنو في كاينين غدي دار ذاك بور une autre fois c'est un plaisir toujours أد نهضر يديك ود نمسلا يديك ود نفكا إني نتواليو دي فوا نغلط دي فوا الصح دي فوا نسوي دافريد دي فوا نسغلط افريد مي تيكي تكثينا الميتي كتسلطنون كبيسي الفرح مقران يلتي كلت نسوال او يفون تو غادي هذاك كي الزول كان كي نعطي لها هذا تفكر تحاول كانت مشطوح باش تندي كارون زاكس ديفرن وين ثوغيض باش ديكس وما هي En fait, à ignorer honnêtement, c'était quand j'ai vu les scènes, moi qui suis fan, juste à le dire, je suis très fan du football. Ça veut dire, même avant le football, je suis très fan, je suis des matchs et tout ça. Peut-être c'est la première fois que je n'ai regardé aucun match la Liga Guinée parce que ça m'intéressait pas. Le fait, mais j'ai rien posté, j'ai rien dit dessus. J'ai dit, écoute, on laisse tomber, c'est du football, on s'en fout, on laisse tomber. Mais quand j'ai vu ce qui s'est passé à Nidran de Tizi Ouzou, il y a une page Facebook. Comment ça s'appelle, Wilayat Tizi Ouzou, je pense que c'est la wilaya. Où filming de Nahar TV, où filming Tizi Ouzou, ce qui se passe, des scènes de liesse immenses. Et je vois aussi ce qui se passe à Fgaïez et tout ça. C'est que je ne blâme pas ces personnes-là parce que il a un très grand joueur qui est brésilien, Socrate, si je ne me trompe pas. Il dit que c'est bien que les jeunes, que les peuples se réjouissent d'une victoire de football. Il dit que ce qui est ignoble, dans les termes, ce qui est ignoble, c'est que il y a des personnes qui vont en profiter pour plus de corruption, pour instrumentaliser cette victoire pour d'autres fins et des fins politiques. إمارات والي اللي غاين يقدران دي فكاية دي تيزي وزونا دي فوتبول فرند je peux pas les blâmer leur dire parce que النهضرية كان هضرة غادي مدوكالي ذاك في تاع دومي فينال في سكارو كيقارض البالون كيقارض ماشي سي جوست البالون mais il y a beaucoup de choses derrière parce que si on fait une analyse très profonde ce n'est pas uniquement un match de football. Ce n'est pas une équipe nationale premièrement parce qu'elle est partie au nom des Arabes وتروح راه انه هذيك يقول منن باللي الجزائر ذاك لنا ذاك لنا السينما زرت فن مورثنيا وتروح راه سيسمن صافي دير تروح سيسم بعرفن تروح ثورا ثمنا ذو عرفن دوي ذاك نواني منسن ذو عرفن دوي ذاك يلان الصح عرفن ايميت بيذاق بوشتك chaque match هذا ربحنا هذا في الدرابو بالستينيا je n'ai rien contre la Palestine mais actuellement c'est la Kabylie qui est meurtrie. C'est nous qui vivent dans des prisons, des geôles, c'est le même cas les autres. À chaque fin du match, les commentateurs vivent l'arabe. À un moment donné, l'arabe
ça fait très mal au cœur. Et dans les mépines taqbouch, le rachifron, dès que c'est notre équipe nationale, je m'associe à leur victoire. Mais quelle victoire? Nous n'avons rien gagné. Ils ont gagné, ils ont terminé. Même nous, on va la dédier aux Arabes et au peuple palestinien. On n'est pas inclus dedans. Personne n'est inclus dedans. On ne nous a pas invités. Il n'y a personne qui a invité les Kabyles à assister à ces scènes de liesse et tout ça. Ça veut dire, nous ممكن يعرض راه ونصروح راه كوني ساعات ممكن يعرض ونصروح دارا. À quoi ça sert nous حندو كفافنا alors que on soit عرض même pas. Et مرات والد aussi d'autres وإذا كان يسعن vraiment une haine envers tout ce qui est Kabyle أسامة وحيد وين برتي بين هذا شوذ d'autres qui instrumentalisent les images اللي دران تيزي وزو. Il a écrit un commentaire, une publication les Arabes ont fait gagner, ont enfin prouvé que l'Algérie est arabe. L'Algérie, c'est l'Algérie de Aqb ibn Nafa, l'Algérie yéménite, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, que c'est juste le Mac qui a empêché, qui ont fait peur aux Arabes de Béjaïa et de Tizi Ouzou de s'exprimer. Thouran, Michitf, Teboun, Atnarab, Sedra, même si on a des tours, mais ça va y aller doucement. أسامة وحيد لو كتوري لي بوبليكاسيون ديك أسامة وحيد جو بونسي ان بسودو جورناليست تصنت يسفدد ماني سالفوت يخدم ديك بر تي في جو بونس واي سميت أسامة وحيد إما راه تواريض انشتاكيني effectivement تدون une double arabisation. On a vécu l'arabisation Karnak, l'islam nous a arabisé. Je vais juste en petit, entre guillemets, je suis musulman, mais il ne m'a jamais arabisé l'islam. Ok, on oublie ça. Ça veut dire, ça n'a pas marché. Ils ont réussi avec d'autres. Depuis 62, ils ont essayé avec le système éducatif, avec plusieurs méthodes, avec l'arabisation de l'administration algérienne. Ils veulent utiliser une autre méthode, la méthode de zéro Kabyle, ça veut dire de nous éliminer carrément. D'ailleurs, ils commencent, quand je dis zéro Kabyle, même si il y a 255 personnes, ça fait mal au cœur. En plus de presque 200 personnes, et حاشا أقروج أرجماس يرفضنا الحبس حاشا وين يزمر ند يفك شوية تللي شوية كي تجي تمورث قبايلي يرفضنا الحبس ils n'ont pas été choisis par hasard. ما طلب يونا مسبو عزيز زيد شبيب صافي بليس دو 6 mois يونا بوسعد بيشا يونا محمود بومديون يونا عبد النور عبد السلام plusieurs personnalités, je pense qu'ils les ont choisis. Ça fait un bout de temps dans une liste. C'est des personnalités qui peuvent apporter un plus pour la Kabylie, qui peuvent ouvrir les yeux à plusieurs personnes. Ouvrir les yeux à ces personnes-là qui sont sorties hier pour exulter leur joie. On a gagné, l'Algérie a gagné, mais nous n'avons pas gagné. Je les blâme pas. Honnêtement, je les blâme pas. Je les blâme pas parce que une autre qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que nous avons fait pour que ça n'arriverait pas à on n'aurait pas dû arriver. On n'a rien fait malheureusement. On n'a rien fait parce que on a laissé beaucoup de temps. On est devenu à chaque fois, on réagit. On n'agit pas directement, on réagit. Pour réagir. Et notre réaction, malheureusement, elle est pas structurée. Notre réaction, elle est divisée. des futilités, malheureusement. ذا الشناي أثن صغرية ذا فنان أثن صغرية c'est un poète أثن صغرية وين أراد celui qui commet une simple erreur
une simple erreur d'interprétation. Des fois, c'est pas des erreurs pour lui. Pour lui, c'est comme ça que ça devait être. Il a agi comme ça, mais on a tellement, on agit mal. نتروزو إيماننا خص يماننا ونفكر نقار نتزوخو نكونيس القبايل وني ديفيرون. Malheureusement, quand je vois le constat, ce qui se passe, on est vraiment pas différent à Darachi. Je suis désolé de le dire. On est arrivé à un point. Actuellement, c'est un autre combat. J'ai parlé de 84. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires à Knil Malheureusement, je ne vise pas des personnes. J'espère qu'ils ont compris le fond. Je ne vise pas des personnes à des individus. Je vise l'idée en elle-même. l'idée en elle-même 74 ويقذ شن ويفكانين مزمرن يفكان الامسي بي دسولين الامسي بي غير ثفاث ذنوثني يقغضرين الامسي بي اسباسا ذنوثني ايديش جوجين ليدونتيتي كابيل ذنوثني ذاغنين اكسغرين ليدونتيتي كابيل directement ou indirectement. Je blâme pas, je stigmatise pas telle personne. Non. D'ailleurs, pourquoi j'ai cette pensée? Parce qu'à chaque fois, oui, ça عدد الحبس. Oui, نموت زريضارة. Oui, ça عدد الحبس يخدم الدك ينوغ يقذش يويفكي ذمنيس ويفكا. Mais ça reste, les temps changent. Les exigences changent, les générations changent. Est-ce que la nouvelle génération est qui? Est-ce que la nouvelle génération est qui? Je me dis باللي إلا قد كمل فريدني إلا قد ذاوينا فريد أراغي سالم بيسكا فريدني وغي صوضارا ça veut dire est-ce que نسلم ذاسن فكاياسن سوا شو ناغ فكانا سوا شو أرا نكمل أرزاث وغد فكينا لا جانا كان ذين طفنا كان ذين اللي كورالني كان يارسن وذي وثقوا وذي هذه شمث كوا وذي ناغذوا نتسوغار كان ندور يرانا امي دران pour moi c'est un drame ce qui s'est passé hier. Honnêtement, ce n'est pas question du football. Je comprends les jeunes qui aiment le football فرند par forêt mais ça n'a rien à voir. Qui m'a rakinin deux pays amazigh qui participent à la finale de la coupe. Non. روحن au nom des arabes, c'est des pays arabes. روحن au nom des arabes, participer à une ligue arabe, ça veut dire ils sont des arabes. D'ailleurs, ربحن قرنك on dédie ça à la Palestine et tous les pays arabes et tous les peuples arabes. Nous connaissons les chardins. Alors, je ne me vois pas dans cette équipe, je ne me vois pas dans cette nation, je ne me vois pas dans cette victoire et je ne me vois pas dans ce sport-là, dans cette ligue. C'est une ligue, déjà le principe qu'elle soit appelée une ligue arabe, je n'ai jamais vu une ligue spanish, une ligue ceux qui parlent anglais. Est-ce que existe le monde? Voilà, ça veut dire honnêtement, je n'ai rien compris. Ce que j'ai compris, c'est que le Qatar a mis beaucoup d'argent. Pour que ça arrive. Et l'argent, malheureusement, écoute, les instances internationales, les instances internationales, c'est toujours les instances internationales. كان صوردي فكا صوردي وتسوغدار ما وراش صوردي ني دروا ني ريان دي تو ils s'en foutent carrément غورسن ذي دريمن ذي المزور اقرا غنتخلص ça fait honnêtement ça fait très mal au cœur de voir où est-ce qu'on est arrivé. Il est temps de proposer des solutions. Il est temps qu'on arrête avec les constats. Il est temps qu'on arrête de blâmer telle ou telle personne. Actuellement, je pense que c'est un nouveau combat. Je pense que c'est une nouvelle étincelle pour un très long et très grand combat. Si on le rate, la Kabylie a fait. Honnêtement, ça Kabylie a fait. Parce que je suis sûr, si on le rate, la chance qu'il si on rate ce virage, c'est fini pour la Kabylie. Si ماشي la Kabylie en tant que nation, en tant que c'est fini قبايلي ثمام parce que قريك دراشيد نساك في واشورين ثمورث ثوران تعرف ثغرب قبايلي ثمام ثمورا قيمة قبايلي ديال لي فيلاج ثوذرين كانت قيمة قبايلي
ماشي تعرف تقرب الفرنسي تعرف ثقبايليت نكوماسين صروحايت ثقبايليت راونو باسكو سون اوبليجي دا نون بو با لي بلامي الرشد راني لا نكتمو بروغرام استعرف صافي دير اوبليجي غير نستعرف فيما نتوالي لي كراش بليزيور فوا تخدموا دي بوبليكاسيون بور دي كراش تو سا سلماذن تعرف سلماذن malheureusement on peut pas blâmer les parents parce que le programme scolaire il est étonnant que depuis la première année primaire l'offre il a قد يلي السن déjà تعرف sinon il ne va pas y aller loin ça veut dire خدمتك exprès pour que les crèches tout ça l'offre depuis l'âge de 3 ans اسن تحفظ تعرف ça l'offre ما تحفظش depuis l'âge de 3 ans 4 ans تعرف يبقى تقبيلي في الصباح ça veut dire انت نقدر d'ici une génération ou 2 générations تقبيلي في الصباح malheureusement وكاين ذا الكونستا قسيحا كونستا امير جيكي جان سورغاك سلطان tu as bien exprimé ce que pensent les consciences القبايل غننا ذي الحرص ونزرع ميم باش نخدم فلان تساؤل سور تو لي بلان ماشا كي تدنيض الى تاغنيت توكني ان مقلم تاكي غاس نقابل تسوع تاكي غاس انا ماشي تيني سهلا هذا لو كان قال لي فيني دنيض في الدري ماشي يخدم الدري من لوكسيدون كي تخدم لوكسيدون جد سندام زوارو جوغيرطا يقوفل رومان ان تيت سواليس متبون الحبس ان روم est une est à vendre donc oui c'est une sorte d'inatière ça veut dire la corruption va venir c'est facile de corrompre facilement c'est ce qui est arrivé un article de Facebook qui nous met ولا متد ذاك قطر la journée nationale c'est le 18 décembre il a pu l'imposer à l'UNESCO comme étant la journée internationale de la langue arabe comme il a pu aussi imposer à la FIFA la finale la Coupe arabe du 18 décembre, la journée nationale de Qatar, comme d'année l'imposé, أتفدل البونغام لا فيفا لا كوب دي موند تقول نفذو غشتوار باش كني لا فينال لا كوب دي موند تقول سيدي تسدون هذه لي 18 ديسمبر ça veut dire ساني سورديين لا إدري من دين إيسان سي البترول يسن ديكار من اثنين بالعربي السعودية أما لي زيمارات ذا نوثني دي خلقن لوكسيدون لي زونغلي لي فرونسي لي امريكان نديفنا ناكل les infrastructures pétrolières et des organisations comme l'ONU, comme l'UNESCO, comme la FIFA les Cordiens, les Coptes, les Nubiens, le Soudan, les échanges c'est la même chose. Le fait que la FIFA elle supporte une COP raciale arabe. قصيح مليح من الحال ادنو غانا فذاكي فغن دي قبايليا دي تيزيو زودي فكايتا تسوغون الفرح نسن لي ميديان الجزائر بروفيتين الله اكل لي جورناليست كي هذا كان اسامه ياكي واحد اسمنتين ثيمس داغني لان كي لي زيبوتازي دي قرانا هات لنا هات يقففنا كي هذا قبايليا سون كونسيونس فروند ماشا داني كي تدنيت لي غروند فيل تيزي وزور نعم فكايت اما لي دايره اما تشون سواغافن نيزون بوينت تسقوا عرافن زدغنتن هاتسو فراند وغاثني ثنين اكن داني لازم حال توتي بوسيبل مانيبيلاسيون لازم حال تفرن لي سيرفيس اون سيفيل تفرن كنا نيرفين لو كيكسان لا كونسيونس. Bon, en dehors de tout ça, peu importe nous différents, mais le constat amer, il est là, c'est la faillite de l'élite l'élite kabyle, à la fois politique, intellectuelle, c'est la faillite, parce qu'elle n'a pas fait son devoir, elle n'a pas pu transmettre le flambeau. ذلك الدنيا سمثال ثورة يفوت الحال ويفوت الحال التثورة يجري في السنة نزرعش ديران on doit cesser de travailler dans la réaction on va aller dans l'action تيني الصح أمك ذا شي كي نزمر أدناف تفرات بوغيرانا توراك جاكينا هو اللي كان كيرو تيديني قبل نقفل تدويل تاكين ثانميتك جو juste سنة تشوين لي بيي اورينتو كينين عم le Qatar l'Imarat en fait ils utilisent pas l'arabisation غورنا غورسن l'administration c'est de l'anglais. À Dubaï, l'administration elle fonctionne en anglais. Les affaires, c'est en anglais. La première langue, c'est l'anglais. L'arabe, oui, mais rare, c'est l'anglais. Et le français. Ça veut dire, nous,
فقن تقدي تروحوا نرزات. Alors, parce qu'ils ont compris que l'arabisation du peuple forcé, surtout de l'Afrique du Nord, le seul problème, le monopole, c'est que c'est nous, c'est les autochtones. Ça veut dire c'est des qabaïr, des chilhiyin, des targuin. Ce qui en reste, voilà, parce que beaucoup plus les qabaïr qui font le mazal de flambonner. Alors, ils vont tenter le tout pour nous déraciner et tout ça. Ça, c'est juste entre parenthèses. Sinon, il est temps d'aller de l'avant. Surtout, nous connaissons la diaspora. La diaspora, honnêtement, pour moi, c'est mon constat. On apporte plus du mal à la cause kabyle que du bien. Je vais m'expliquer pourquoi en 2 minutes. Parce que on ne voit pas, on زرار la Kabylie, c'est un قبايلي يجلان دينا la Kabylie. On تشوارا ثمورثا قبايلي c'est un بويني لنا كن يتعيش دينا. Nous كنين تشواريت avec un autre œil. C'est comme si on veut une nouvelle Kabylie. Une Kabylie nexidina, une Kabylie occidentale. Une Kabylie occidentale qui ne répond plus à la Kabylie kabyle, qui ne répond plus aux exigences رويني تعيش وقبايلي دينا كتمورث قبايلي ونسك دار الحوايج كثير ما نتشو غنقاري واش دفيغناري واش خدمنا كي يسهل هاد السكن parce qu'on le voit d'ici parce que d'ici on est plus ou moins confortable par rapport à دينا عاد نتقضى كرفدنا الحبس دينا دخمضان بوست فيسبوك كرفدنا الحبس ترى دينا غاديني در حاجه كسنا غرومي يعري ما كسنا غرومي كدار رشيد ماشي عندك كاينين تعيش دينا يوني ما يسع 4 5 درياس كسنا غرومي سير واشوريس تعرف السوايع سي بور سا لي كابيلي كلان لا دياسبورا قرب نكون سوا لا ماجوريتي كلان on va les appeler l'élite kabyle on doit changer la position de regarder de voir les choses. Ça veut dire on doit changer de position. Sur une position de dominance. La dominance est une c'est des, si j'ose le dire, c'est des suppliants. Apporter l'aide financière, c'est le plus important. Et peut-être au niveau de quelconque stratégie, d'un programme qu'on peut imprégner de mais en dehors de ça, on ne peut pas donner des ordres d'ici à Arthemouth. On ne peut pas décider de ça veut dire, si tu as eux de décider pour nous, la diaspora, on peut aider nos associations, aider nos villages à nous par des associations, à financer discrètement, mais premièrement, il faut penser d'abord à un fonds collectif kabyle. Un fonds collectif, soit de l'Amérique du Nord, l'Europe, un fonds collectif. Ça veut dire, أي تحوج ثمورث قبايل أقل غدا. أسفر نروح أكو سوا شتاكيني. القبايل ذينا غادي حسن premièrement, ils ont la sécurité derrière parce que يون ما ولاش الشرايط يون ما ولاش قطع نصر يعلم باللي إلا وين شويه نسري قابل تسويعات. وموا temporairement إلا سري قابل تسويعات. الغاشي أسنيك شويه الخوف نقول ونسن. ماشي ذو الخوف يوقاد نفطر وحين نسن وقادن في الدريا نسن وقادن في تواشولي نسن وقادن في لافونير تواشولي نسن. C'est pour ça je pense honnêtement c'est que le seul remède إتسعات ولا ثموث قبايليث c'est que إذا قد مسفهمن إذا قد يلين ان بروغرام إذا قد يلين بلاتفورم كونسنسويل أكيد يدفع لا بلاتفورم الأقصر إذا قد غارن لي كونكلاف إذا قد غارن رعروش إذا قد أذن جماعا au nom de la Kabylie, les tendances politiques, les fantasmes, nous allons directement à l'indépendance, nous allons direct à l'autonomie, nous allons direct. Ce n'est pas un projet. L'indépendance, ce n'est pas un projet.
c'est une fin. Ça veut dire il faut qu'il y ait d'abord un projet. Il faut qu'il y ait d'abord des réalisations باش نوض à la fin. ونزمير رانا نروح à la fin. كي نتوالي غني كي نزمر غلطون. نروح à la fin باش ابري نرى نخمم لي فونداسيون انيغزيسيون وقبل نوض لي فينيسيون. ممكن نقرا ثورة نتنا لي فينيسيون وكي قارس نخدم لا دار الصول وكي قارس نخدم هكا وكي قارس نخدم هكا كون لا فونداسيون ولا شيت. C'est juste c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que les Kabyles doivent faire. Mais nous, la diaspora, ça veut dire on doit leur garantir un soutien moral, ça c'est sûr, et un soutien financier. C'est très, très important. Pour moi, s'il y a quelqu'un qui a une solution miracle, et ben, c'est Dieu. الوكيل يسوينا تيكوسان كان مقلم تيكادنا ويكتي كثيوين على الطبلة وباء هذا في فغات ما إلا هذه قوة ومشاور بوغيرانا كي كيلو ساتاكارا وفغا كانت تكفوه كان سيوث نتماوث السلطان لكن وسليت نقيت عني تنو ديرارا وكذا كي فرحنا كما تربح ليكيب ناسيونال لما تموت القبيله عندها نظام ديال الجزائر الى قد حصل دارني وهذا دافويا كاين نغنا غير وكيل لو ريجيم كاين يبغانا ظهرلين سا لو في بليزير ما يتولي كاين الفوتبول ذلال باش كنا ديسين الغاشي باش كنا عطو التكوينه من سلام الدين كيف لا ميم شوز هكا ولني طيد السكرات لونسيان جوار دو بريزيل يدينا انا ولا كي تغاض الحال باللي راكذوذ سنيات هذه تفيتي معنا يا دي مانيبيولاتور داخل لي ريجيمون بلاص ديكتاتوريو كي بروفيت سات سيتوياسيون دوطون بلوس سور ان نورمالمون الا قاد تسقسيني مانسن انا كان هذا بويكين وسندي خدمه غا ميم با تموت نسن للجزائر دو بون ستاد اكتورا مازال اوكان ستاد يكفان امينا نوهران امينا نستيزي وزور امينا نبغاقي مقول ils doivent se poser des questions. Un petit pays comme Qatar qui est moins que la moitié de la Kabylie, comme infrastructure, il doit se poser la question, mais là, l'Algérie de football, l'équipe B qui contraint un franco-algérien, Bouguera, et que la moitié pratiquement des joueurs ils viennent de Tunisie, c'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur qui vient de l'Algérie parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de performance. Tout comme l'équipe nationale A, le franco-algérien Belmadi, qui va jouer bientôt la Coupe d'Afrique à Darwin dernier. Les joueurs pratiquement des Français, ça veut dire que des Français, des Manchester, de l'Angleterre, de l'Italie, des Guinée. Ça veut dire où est-ce qu'il est la performance? Est-ce que l'Algérie c'est un pays qui a réussi sur le football? Il n'a pas réussi. Donc tout ça, il a venu de mettre نسخدمو قراويس باللي ولا خلاص كي ديرنا في منسن سان تموت باللي انسان خاطر le pouvoir algérien la dictature qui qu'on essaye que tout le monde soit disant avec le Hirak et compagnie vraiment تكسن il profite de ça. D'ailleurs il fait tout un tapage à travers ces médias. Donc وكيد راني داين تيلاوت الى قد تيسينن مدن. Oui, si tu vas juste en 2019, après la Coupe d'Afrique, ben, le gouvernement il a instrumentalisé la Coupe d'Afrique pour faire même passe aussi sur le Hirak. Il sait que la jeunesse algérienne, la jeunesse kabyle, il sait très bien que c'est des fans de football. Le football. Alors, il a mis tous les moyens pour une équipe nationale importée. Depuis des années, depuis 2010, depuis 2009-2010, l'équipe nationale algérienne, il y a 2-3 joueurs locaux maximum. Il y a 2-3 joueurs locaux. La période Madjer, en fait, il a tous les moyens. Il a mis tous les moyens à la FAF pour qu'elle bâtisse une équipe nationale forte. Pour أديفك الغاشينا الفرحان هذا تسونا ينايض ما تواري je sais pas ce que c'est vrai ou non ce qui s'est passé à Skikdawa Bskra, il y a un pont qui est tombé, il y a des morts à Ouharan, il y a un gamin de 16 ans apparemment qui s'est fait percuter et tout ça. En fait le peuple en lui-même
si j'ose le dire, malheureusement, il est tellement endoctriné, tellement abrutisé au point qu'il ne sait pas différencier entre son intérêt et l'intérêt collectif, et l'intérêt d'un État, l'intérêt pour lui في كاس د البالون كاين ليسونسيال تاع رفض البالون ضد الدين سينون عندنا يضك خطينين عشان دفغنا فرحان ناس هذيك من روخا ما تفض سي اف اكس ماشي يدسن ne pense pas à ça en fait. Et اكيد وسام. اليوم مقتني غدوه. Voilà. سي مالوغو تاكي لا سيتوياسيون دونك مازال عندنا ويغا هذه سنترنير نسي غير ذاتك السلطان نورليس سيا ان مليد السبت دي ويني نظن دي ما وني نظن دي سنترنير نظن دي قيمات ذي ثالويث